ndashaka kuganira namwe ijambo rivuga ngo nta bimenyetso Imana ikora ugushaka kwayo. Nta bimenyetso ubonye, nta bimenyetso uhawe, nta kindi kintu kindi kikwereka ko ihari mu bubasha ifite yasohoza umugambi wayo ku buzima bwawe. Mu gihe isi iri kukwereka ibidashoboka byinshi, umutima wizera n'uguhata kuga imbere y'Imana igihe abantu bakwirukanye baguhaye akato. Ntabwo Imana iterwa ubwoba n'urusaku rw'amajwi yawe. Imana inezezwa n'uko umutima wawe uyizeye. Ndagira ngo ngutangarize ngo n'ukuri Imana twicaye imbere iriho. Nubwo abahakanyi bayihakana, ariko Imana iriho. Dufite ibihamya kuba wicaye ugihumeka nuko Imana iriho. Abarozi ntibakijijwe bose, abakwanga ntibakijijwe bose, ariko hejuru y'imigambi yabo Imana yihindura ubusa kuko Imana iriho, ugakomeza ukabaho. Ntabwo Imana ihari nk'irebera, ntabwo Imana ihari nk'indorerezi, ntabwo Imana ihari nk'umufana, ntabwo Imana ihari nk'umujaji. Imana ihari nk'umubyeyi. Wagera ubwo amubwira amahame ye ngo iyo reyo yakinnye, ngo iyo reyo yakinnye ngo abyuka atanga rasiyo mu gitondo, ngo kuko avuye mu rugo atayisize reyo igatsindwa barara batariye. None umuntu ufana Rayon Sport gutya, ufite aya mahame ya fanatisme bingana bityo, abaye umukristo agafana Yesu byagenda biti? Nzirikira amaboko n'amaguru. Uburyo aba barinzi bari bamubereye maso, mu maso y'umubiri ntibyashobokaga ko Petero yacika aba basirikare. Mu maso y'umubiri ntibyashobokaga ko Petero Herode atari bumwice. Ndagira ngo nkubwire ngo ukurikije iminsi umaze mu kigeragezo, ukurikije iminsi umaze mu bushumeri, ngaho imagine uyu muntu uboshye amaboko n'amaguru uri hagati y'abasirikare bane, hano hanze hari abandi, inzira kinze yacika aba bantu. Uyu muntu afite aho gucikira. Erega niko nawe bikumereye, nawe ntaho gutabariza ufite, nawe ntaho gucikira ufite. Ndagira ngo ngutangarize mu ijwi rya nyuma ry'ubuhanuzi ngurekuriye, ndagira ngo ubwire ngo yagiye kubwira yuko izaguha icyubahiro, kandi abakozi b'Imana nabo kubahwa. Twasenze Imana. Aho umugisha. Nitwa Pastor Damien Shimimana, dukorera Nyamata n'Irurindo mu itorero riba ry'ubugingo, ariko dutuye hepfo hano gatoya mu Miduha. Rero ngiriwe umugisha n'Imana wo kubana namwe muri iri teraniro, mbikesheje Imana n'umuyobozi Eric. Nibwo buryo turi kumwe hano. Reka twinjire mu rwandiko Paulo yandikiye Abaheburayo, dusoma ibice 11, hanyuma ndasoma umurongo wa 6, nsimbuke nsome n'uwa 11, ndasoreza mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 12, naho ndasoma umurongo wa 6 kugera ku 11. Abaheburayo 11:6 turavuze ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Umurongo wa 11 aranditse ngo kwizera niko kwatumye na Sara bashishwa gusama inda nubwo yaracuze, kuko yatekereje ko iyasezeranije ariyo kwizerwa. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 12:6 baravuze ngo Herode yari bumusohore iryo joro. Petero yarasinziriye hagati y'abasirikare babiri aboheshejwe iminyururu ibiri, abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'Umwami Imana ahagararaho, umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati byuka n'ingoga. Iminyururu imiva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo. Arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe unkurikire.
arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenya ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. 10 banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri, bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icyuma rijya mu murwa, rurabikingurira ubwarwo, barasohoka banyura inzira imwe. Uwo mwanya marayika musigaho. 11 niho dusoreje. Petero agaruye umutima aribwira ati, noneho menye by'ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo akankura mu maboko ya Herode, akagiza ibyo ubwoko bw'abayuda bwatekerezaga byose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana idushoboje kuba muri iri teraniro, kandi dushimiye ubuyobozi bw'itorero ndetse n'umuyobozi w'amasengesho. Dushimiye nawe udutije uyu mwanya wawe kudutega amatwi. Bibiliya niyo nshaka gutindaho gatoya kubw'impamvu zo kurwana n'igihe. Tubwiye ibintu bikomeye. Avuze ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza. Ijambo rya kabiri ngo kuko uwegera Imana wese akwiye kumenya ko Imana iriho. Ijambo rya gatatu, ikagororera abayishaka bose. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kiduhaye amakuru, kitubwira umugabo witwa Herode, umunyabubasha mu gihugu cye. Kitubwiye igikorwa yari agerageje gukora cyo gufata uwashatse akamushyira mu nzu y'imbohe. Amaze kumugeza mu nzu y'imbohe, afasha abasirikare 16 bakuye mu mirimo bari bashinzwe, abahaye kurinda umuntu umwe. Mu mategeko ya gereza, ubundi umaze kwinjira muri gereza biba bisobanuye ko amapingu bayagukuraho kuko n'ubundi ugiye gufungwa. Ariko itubwiye umuntu witwa Petero wafunzwe ahari amategeko ya gereza arataratorwa cyangwa aratarakabaho, ngo kuko muri gereza n'ubundi amaboko n'amaguru yari ariho iminyururu, kandi urugi rukinze n'abarinzi bari ku rugi bakinga barinze, ahari bari bafite ubwoba bw'uko ashobora kubacika. Bibiliya ikomeje iganira, igezana iravuze ngo marayika w'umwami Imana yahagaze muri gereza. Igikorwa cyabaye, umucyo wabonetse, nta matara yakijwe. Girana ikiganiro n'uyu mugabo wari ufunzwe, ngo bugeze ubwo amusohora muri gereza, nawe ntiyamenya ko yasohotse. Bibiliya isoje itubwira ngo igihe yabimenye yagaruye umutima, amenya ko ari Imana ibikoze. Imana yacu ishimwe. Ndashaka kuganira namwe ijambo rivuga ngo nta bimenyetso Imana ikora ugushaka kwayo. Nta bimenyetso ubonye, nta bimenyetso uhawe, nta kindi kintu kindi kikwereka ko ihari mu bubasha ifite, yasohoza umugambi wayo ku buzima bwawe. Nshuti bakundwa, iteka ryose iyo turi imbere y'Imana, iyo turi gusenga, hari ubwo amarushwa y'isi, ubuzima bw'isi bugeraho butubwira ngo Mana, ngo nibigenda gutya ngo tukabona ibi, ngo biraza kutwemerera ngo no kutuhesha kwizera ko watwumvise. Ariko ndagira ngo mbibutse ngo mu butwari Imana yihariye, ibasha gukora itavuze, ifite no kurinda icyo yavuze ikagisohoza. Jambo rya kabiri, mu butwari Imana idafite uwiburwanira nayo, niyo yonyine yitwa Imana ishobora byose. Mu gushobora byose k'ubumana bwayo rero, ibasha gukoresha uzi n'utazi, yaca inzira utekereza n'iyo udatekereza, kuko birambwiye ngo ibyo twibwira si byo yibwira, inzira zacu si zo nzira zayo, ngo n'ibyo tugambirira si byigambirira. Wakwibwira kwica kwa nyokorume igaca no ku muntu utazi umuryango w'iwanyu. Biravuze ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko mu rugendo rwo kunezeza Imana bisaba kugira umutima wizera.
umutima wizera ni ukubwira ngo komera birashoboka mu gihe isi iri kukwereka ibidashoboka byinshi. umutima wizera ni uguhata kujya imbere y'Imana igihe abantu bakwirukanye baguhaye akato. umutima wizera ugukomeza mu ndwara yawe. umutima wizera isi kwereka ko bidashoboka, umutima wizera ukakwereka ibyinshi Imana yashoboye. umutima wizera gendana nawe ku ishuri nta muterankunga, si konfiza ari ikibazo, ariko umutima wizera ukajya ukubwira ngo iyo atumye nsinda, iyo atumye banyemera, iyo atumye mbona ikigo izajya impana uburyo. umutima wizera. Unakubwira abakristo ngo kugira ngo usenge amasengesho menshi ariko utizera, wakwizera cyane ugasenga ashoboka, kuko ntabwo Imana iterwa ubwoba n'urusaku rw'amajwi yawe. Imana inezezwa n'uko umutima wawe uyizeye. kuko uwegera Imana akwiye kumenya ko Imana iriho. ndagira ngo ngutangarize ngo ni ukuri Imana twicaye imbere iriho, nubwo abahakanyi bayihakana ariko Imana iriho. dufite ibihamya bitwemeza ko Imana iriho. kuba wicaye ugihumeka nuko Imana iriho. abarozi ntibakijijwe bose, abakwanga ntibakijijwe bose, ariko hejuru y'imigambi yabo Imana yihindura ubusa, kuko Imana iriho ugakomeza ukabaho, kuko Imana iriho bukira bugaca. Imana iriho. bigeragezo ntibiguhende ngo bikwereke ngo ntayihari. irahari. nubwo nakazi ufite Imana iriho, nubwo abana bigoranye ariko Imana irahari, nubwo ubuzima bugoyanye ariko Imana irahari. ndagira ngo nguhe ibimenyetso bike bifatika bikwemeza ko Imana iriho. tekereza akavukire yawe, abo mwazanye i Kigali, kuko ntimumbeshye benshi hano tugiye kubara twasanga benshi nanjye ndimo turi ba Mutokambari. usibye ko Imana ikora ibitangaza mwihindurwa ry'irangamuntu, akaba baravuze ati ifatira ahuri, ariko iyo bikomeza nka zimwe za mbere twagiraga z'udupandi, benshi hano turi ba Mutokambari. none reba, Imana yakoranye urugendo rwo kuvana nawe iwanyu ikakugeza mu mujyi wa Kigali. benshi mwinjiriye rimwe basubiyeyo, benshi mwinjiriye rimwe byarabayobeye, benshi mwinjiriye rimwe byaranze, ariko kuko Imana iriho, kuko iri mu ruhande rwawe, uracyahari kandi uzakomeza uhabe, kuko yavuze ngo nuhabe ntabwo yivuguruza. Imana iriho. kuba utinze gushaka sibyo bivuga ko idahari. Imana iriho. ahari yabikoreye kugira ngo nugenda uzagenda ugiye. hari ubwo wari kugendera mu gihe wabishakiraga ukaba waragarutse, ariko ikemera kugutinza kugira ngo uzagendere rimwe. Imana iriho. bambwira ngo nakazi ngira ngo ubuse ngo nasengeye, kutagira akazi ubayeho utubw'Imana itariho. ubayeho uti, ariko mu bubasha n'ubushobozi bw'Imana nta kazi abana bararya, nta kazi nzirishyurwa, nta kazi amavuta yo kwisigara aboneka, nta kazi murambara, nta kazi. kubera iki? biravuze ngo iyo irambuye ukuboko kwayo ntawaguhina, iyo ipfumbatuye igipfunsi cyayo ihaza kwifuza kw'ibyaremwe. Imana iriho. uyegera uzi ko iriho, uyisenga uzi ko iriho, wicaye hano uzi ko iriho, amajwi akubwira ngo ntihari uyacecekeshe. wowe ubwawe uri inzu y'ubuhamya bw'uko Imana iriho. wowe ubwawe, nta wundi muntu wundi uhari. wowe ubwawe witekerejeho, uri ubuhamya bw'uko Imana iriho. kandi ntabwo Imana ihari nk'irebera, ntabwo Imana ihari nk'indorerezi, ntabwo Imana ihari nk'umufana, ntabwo Imana ihari nk'umujaji.
Imana ihari nk'umubyeyi. Niyo mpamvu abafana baguparamira bakakuvuga ibyo bavuga, bakagufata uko bafata, kuko n'abafana nyine iyo byemeye barafana, ariko iyo byanze bakucikaho. Hari ibintu bibiri byananiye mu buzima, cyane cyane mu buzima bw'umuhamagaro hari kimwe, no mu buzima bw'usanzwe hari ikindi. Mu buzima bw'umuhamagaro kubyina byaranyihishe, unashatse kunkubita nk'izakabwa wambwira ngo tubyine, ntabyo nashobora. No mu buzima busanzwe fanatisme ya football yaranyihishe. Burya no mu rugo abana baba bareba umupira nkumva sinzi ibyo barimo, nkumva bazimye, ni ibintu ndakunda. Shatse kubabwira iki rero, ejo nibwo namenye ngo Rayon Sport yarakinnye, nabimenye ndi kwigendera. None numva umuntu ngo yarayifanye imyaka 35. Noneho ejo nimba yaratsinzwe ntumbaza amakuru, sinjya mbimenya pe, ariko numva ariko agenda uwo bari kumwe wundi ubundi ngo y'umukecuru ashaje ngo no kurusha abantu, ngo ikipe yanyu ngo ishaje nk'umukecuru. Nawundi nawe ngo nishaka izakuka amenyo ngo ashiremo, ngo reyo ngo oye. None ndibaza umuntu ufanye ikipe imyaka 35 yageze ubwo yarari guhangana, nimba ngo arari guhangana n'umwape, bagera ubwo amubwira amahame ye ngo iyo reyo yakinnye, ngo abyuka atanga rasiyo mu gitondo, ngo kuko avuye mu rugo atayisize reyo igatsindwa, barara batariye. None umuntu ufana Rayon Sport gutya, ufite aya mahame ya fanatisme bingana bityo, abaye umukristo agafana Yesu, byagenda biti? Ndashaka kukubwira iki, ntabwo Imana ihari nk'indorerezi, ntabwo Imana ihari nk'umufana. Umufana yishimiye iyo byagenze neza, ariko iyo byagenze n'abaragutuka. Rero Yesu, Imana na Mwuka Wera ntibari ku buzima bwawe kabagamije kugutega ngo barebe uburyo uzakorwa n'isoni. Bahari nk'ababyeyi, bahari nk'abafasha. Biravuze ngo ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Yesu ashimwe. Reka nsaba uyu muvandimwe ndiho ndagana ku musozo, ahereye ku ntebe nari nicariye niri yitariho umuntu andebera izindi ebyiri azintize hano arenye. Ndashaka gusoza ngo nta kandi mbonereho mbinginga ngo kagira Imana izindi na abasore bane bicare ku izi ntebe baraba bamfashije. Abasore bane bicare ku izina, ntabwo ari njye uzahanura njyenyine, sinahamagawe njyenyine. Bibiliya ivuze iki? Bibiliya ivuze ngo Herode araye ari busohore Petero iryo joro, ngo Petero yari asinziriye hagati y'abarinzi bane, iminyururu yari iri ku maboko n'amaguru. Mbibutse Imana yari yabyitegereje neza. Petero bamufashe, Imana ireba, bamwinjiza muri gereza, Imana ireba, bamwambika ipingu, Imana ireba, icyumweru gishira, Imana ibireba, ukwezi gushira, Imana ibireba. Ariko ngo buraye buri buke bakamwica. Muri iryo joro Imana iravuga ngo no, ntabwo nakomeza guceceka. Nshuti, ubwo Imana iriho ishobora kwemera kusonza, yabyemera ukageragezwa, yabyemera ukarwara, yabyemera ugashomera, yabyemera bakavuga, yabyemera ugapfusha, yabyemera bakagutuka, yabyemera ukambara ubusa. Ariko hari umunsi Imana yo mu ijuru, mu magambo tutasomye ku murongo wa 5 gusubira ku wa mbere, ngo abitorero bamaze kubona ko Herode ari ufashe Petero, baravuga ngo yaza gufatwa na nyumba kumitwara kujya kwa responsable. Bahinduye amazina,
Biyaza kujya kwa gitifu w'akagari twari kujya ku murenge, niko ubu bisigaye byitwa. Basanga uwamufasha ubwe niwe mwami nyiri igihugu, hejuru ye nta wundi ufite ijambo. Ariko ngo abitorero basubiza umutima inyuma, bibuka ibindi bintu bigeze gusengera Imana ikabikora nta muntu uhari. Bibuka ibindi bintu bigeze gusengera Imana ikabikora isi yavuze ko bidashoboka. Bibuka ibindi bintu bigeze gusengera Imana igaca inzira babonaga bidashoboka. Baravuga ngo nubwo Herode amufashe, nimureke dusenge. Baravuga ngo hejuru y'ububasha bwa Herode, mureke duhamagara ububasha bw'Imana. Imana yumva gusenga kw'abitorero. Reka sawa umusore wa gatanu azi, ndashaka gusoza. Urakoze cyane. Hanyuma abantu bafite twesharupe twabo baguze amafaranga yabo, bantize twesharupe tubiri. Imana iriho. Yabimenya umwuka n'umwe, yambaye amabara atagorana. Petero ngo yari mu nzu y'imbohe, nzirikira amaboko n'amaguru. Muri iyi gereza Petero yari arimo, dukurikije uburyo yari arinzwe, dukurikije uburyo yari akingiranywe, dukurikije uburyo aba barinzi bari bamubereye maso, mu maso y'umubiri ntibyashobokaga ko Petero yacika aba basirikare. Mu maso y'umubiri ntibyashobokaga ko Petero Herode atari bumwice. Ndagira ngo nkubwire ngo ukurikije iminsi umaze mu kigeragezo, ukurikije iminsi umaze mu bushumeri, birasa nawe bitakorohera umutima udafite umwuka wera kwakira ko Imana izagutabara. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibyashobotse kwa Petero, iyakoze kwa Petero iri ku buzima bwawe, nawe izagutabara. Abitorero bakomeje gusenga ngo Imana yumva amasengesho y'abitorero, yerekeje amaso kuri ngere zibona Petero aracyarimo. Ngo abarinzi nabo bari babereye maso, bari kurinda. Ngaho imagine uyu muntu uboshye amaboko n'amaguru uri hagati y'abasirikare bane, hano hanze hari abandi, inzira kinze yacika aba bantu. Uyu muntu afite aho gucikira. Erega niko nawe bikumereye, nawe ntaho gutabariza ufite, nawe ntaho gucikira ufite, ntaho. None ubu bukode ko wabuze ubwishu wacika, wowe turabyemera ko wasohoka ntugaruke. Ziriya ntebe se wazinyurana? Byagenda bite se batabimenye? Nta buryo usibye gutumbira iyo mu ijuru yonyine. Ariko nawe ntaho ufite aho gucikira. Imana imaze kubyitegereza, irebye uburyo biri, ngibona Herode inkota yo kuza guca igihanga cya Petero yayicyazije cyane. Biribaza, iratekereza, ibaza inteko y'abamarayika ati tubigenze duti. Atangira gushakisha Imana ati oya nabibonye. Gwita yohereza ingabo yitwa ibitotsi mu barinzi. Abarinzi musinzire. Ngo bakimara gusinzira, kandi ku mategeko y'uburinzi biragoye, birahakanwa, ntibishoboka ko umurinzi asinzira. Imana imanura ingabo zitwa ibitotsi mu barinzi, bakora ibinyuranye n'amategeko y'akazi kabo, barasinzira. Kandi basinziriye ku munsi wa nyuma, kandi basinziriye agahe gato gasigaye, aribwo shebuja ari ubahembe. Ariko barasinzira. Musinzira abarinzi, musinzire kabisa. Bakimara gusinzira, ngo Imana iraza ifata marayika wayo, nabwo ati dore byasinziriye. Ngo marayika aragenda, ngo ahagarara mu nzu, ngo agihagarara mu nzu, umucyo uraka uraboneka. Marayika ngo akoma Petero mu mbavu, ngo Petero arakanguka. Petero akangutse, marayika ngo amukuraho iminyururu, ngo iminyururu iragwa. Abarinzi baracyasinziriye. Petero nawe ntazi biri kuba, na Herode ntazi biri kuba. Nshuti mwene data, Satani ukurwanya, Imana izakubohora, Imana iragutabara. Batazi uko biri kugenda, batazi inzira biri gukorerwamo, batungurwe no kubona byabaye, kuko Imana iriho. Iminyururu imuvuye ku maboko, abarinzi baracyasinziriye.
baravuga ngo ngurikira tugende, kurikira tugende. Nta rugi rucitse, nta ngereza, urugi ntirucitse, nta dirishya ricitse. Petero na marayika barigendera, barinzi baracyasinziriye. Hana habari ibintu byabacanze, bakangutse abarinzi mukanguke. Petero ari ngo batangira kwibaza ngo anyuze, batangira kwibaza ngo bigenze biti, batangira kwibaza ngo tuzasobanura iki. Ndagira ngo ngutangarize mwijwi rya nyuma ry'ubuhanuzi ngurekuriye, ndagira ngo ubwire ngo ibyakurwanyaga, ibyakurushaga, marayika w'Imana arabisinziriza ku buzima bwawe utambuke batabishaka. Marayika w'Imana arabisinziriza mu rugo rwawe, marayika w'Imana arabisinziriza utabarwe, kuko Imana iriho. Arabemera ko iriho? Hari ababyeyi babyemera? Imana iriho. Petero aragenda, abarinzi baracyara. Ngaho mumbwira aba barinzi akababaho naka barasobanura iki Herode? Petero yatabawe ntiyatabawe, yafunguwe ntiyafunguwe. Imana yari ihari umunsi bafata Petero ntiyari ihari? Nawe ndagira ngo nkubwire ngo nubwo uri mu bihe bigoye ariko Imana iri hari kuri wowe, nubwo uri mu bihe birusha ariko Imana iri hari ku bwawe. Yatabaye Petero niyo iri ku buzima bwawe. Icyo usabwa ni kimwe, senga, izere, tegereza. Iyo mwavuganye no kubikora izabikora. Haguruka dusenge, haguruka dusenge. Imana iriho. Uwegera Imana wese akwiye kumenya ko Imana iriho kandi igororera abayishaka bose. Imana iriho. Imana iriho. Ibiguca intege nubwo ari byinshi ariko Imana iriho. Ibishaka kukumwaza nubwo ari byinshi ariko Imana iriho. Tugiye kubwira Imana ngo nkuko watabaye Petero mu nzira tutazi, mu buryo tutamenya, wowe nk'Imana ishobora byose ugira uko ubigenza dutabarwe. Mbese hagarara kuri cya kindi kikuzengereje, kimwe kikubujije gusinzira, ukibwire ngo Imana yanjye iriho. Waba urwayiwe ubutangarize ngo Imana yanjye iriho. Waba ushumeriwe ubwire ngo Imana yanjye iriho. Mu gihe tutazi, mu munsi tutazi, mu isaha tutazi, uzaba umuhamya wo guhamya ko Imana yari ihari ku buzima bwawe. Ntabwo ihari nk'ishungerezi, Imana ihari nk'umubyeyi, Imana ihari nk'umutabazi, Imana ihari nk'umurengezi. Data, tabara ubwoko bwawe. Imbaraga zawe nizikora ibikomeye, urukundo n'ubutware bwawe nibukora ibishobotse. Yesu urahari, Mwuka Wera urahari. Imana iriho, Imana iriho, Imana ishoboye, Imana nyama, Imana y'inyembaraga iriho. Gukora kwawe Mana, uburinzi bwawe Mwana, cyubahiro cyawe Yesu, ubushake bwawe Mwana, kandi butabara baba. Tumenye neza kuriho, kuko ukwegereye wese akwiye kumenya kuriho. Natwe turi hano kuko tuzi kuriho, natwe turi imbere yawe kuko tuzi kuriho. Tabara ubwoko bwawe, ubarengere ubarwanirire mu izina rya Yesu. Amen.